Mukut mahanta aphan EM ke pek aputhak deupania raratum kache song thurpa MEC Longbison Bay Pen Rongkhang constituency angkang kache humri dam Dilai long le thota rakia hormu kineplong Cardom, Carbin on Life Prime Time Berta Long Penelisa Majuli Bapin on our J Tabir Tang Ton Pen. Lakhain quite a plea, the Opani constituency Ankang, Bornir Jalong, Pinianarlo Apor, Mukut Mahanta Pan EMRPU, Kepek Data Jok, and Inkang Sam Sejapak Langsi, Rat Armuchujengsi, Kekam Kiasai, Kedeng. Non Hedjong, Carbiang Long Thomas Council along EMRPU Kepek Ponhood, nominated MEC Mukut Mahanta Pan EMRPU Peponlo. Bangso Puthak Deupani constituency Raratum Ningkang Samsi Chepaklangpom. Ate Carbiang Autonomous Council Kilika Chepate Hood BJP Asong Pen Gehaidun Vegabangpu Straban Telenga Pan Panung Kuksi Mukut Mahanta Pan Manghoy Kepek Rongabanki Ning Ing Samsi Bupenajok Deupani constituency Raratum Kachisong Asai Dengpon. Bangso kacesong asai kedeng ahut Mukut Mahanta aphan Manghoy pen pasunra BJP pen ke haidun beka bangpu Telenga aphan MRPU ke pek konthuji aphan pura KACCM lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma atuma aphan kachuningri padopon Jongsi rat kacesong alam the KAAC kachari atum RDP pon pe pulote thedong kacesong asai dengji pusi raratum pen ningjepon Silon itu cisong kok Public protest na ko thege lalo etum kadam tanga po ni kan pho same so MEC ajoini nitum kaching thua mo ka do ka wenta nitum chithe gamnong le nasi no nitum protest nang ko kalam bangala hello nitum no dak kon ma ching thu nang ji kon ma nitum ko phang pon nang ji bulletin dak nitum phan pini tum ka demand ke la hello nitum public hoi bang ka demand bang ke nitum phan non elected elected MEC phan bang nitum phan pibek nang po जो सिनी तुम के दामता पोस्ट में तुम प्रेस मीट समय ने तुम बताए दो लो लेकिन ने तुम भान थांग अलाम वॉइस ने भान पीपे लसी नो ने तुम नॉन ने प्रांग रंग जिले आलों जोंसी पिनी ने प्रोटेस्ट पेन जोंसी ने तुम भान थांग ने तुम कच्ची ठेक दाम लोंग अभी पुनः ने तुम आंसू से ने तुम कच्ची सोंग मतलब तुम आंदोलन समय ने तुम क्लेम पना को BJP pen ki ongdunga vote pen kapahai pona bangphu Telenga phana bangki pek pon pesi Mukut Mahanta aphan ke pek pon ronga bangki nilitum chedon don thekthi nasi Mukut Mahanta aphan anghoi pen pasunra Telenga aphan si pek ponangji pusi ki ongdunga raratum ningje pon renti to hol ki আমি আজি গণপ্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো সমু দেউপানীবাসী ৰাইজে আহিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যেহেতু যিজন কেণ্ডিডেটক আমি এমএসি ইলেকশ্যনত বিজয় উল্লাস কৰি তেওঁক জিকালো আমি বিপুল ভোটত জয় কৰাই পঠালো আৰু হেজন মানুহক আজি নিদি আন কাৰোবা এজনক ৰ পদত দিছে যিজন ব্যক্তিক নেকি নমিনেট এমএসি হিচাপে আছিল তেওঁক এতিয়া অসম চৰকাৰ তথা কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাখিত পৰিষদে তেওঁক ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আমি কোনো পধ্যে মানি নলওঁ যেহেতু আমাৰ বিপুল ভোটত জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থী এজন আছে শ্ৰৱণ তেলেঙ্গা তেওঁক বিচাৰো আমি আৰু বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে 1970 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখে যেতিয়া নেকি কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাখিত পৰিষদ গঠন হৈছিল সেই সময়ছোৱাৰ পৰা আজিৰ ডেটত প্ৰায় বিপুল ভোটৰ সংখ্যাত জয়ী হোৱা প্ৰথম প্ৰাৰ্থী হ'ল দেউপানী সমষ্টিৰ শ্ৰৱণ তেলেঙ্গা আৰু আমি সকলো ৰাইজে তেওঁক পদত বিচাৰো Anjialam bang ke lapulo kidam tangan ningkan pho bukun monto phan pahai dun pen sita Deupani arada phan koson lon nanglang lepin inglong aso phan hai ke pahai lo sita non ako pitu det ako jongsi election pine thuthe pin pensi alang phan det apot nili tumbai chu pahai vega phan abang phan si nai pusi nili tumrat pen kachiso bokajan penanan terang Carbiang Long Life Rongkhang constituency ar loalong sitami breakdown asaya mo eson peneson ke claim ke dam ponja phan Rongkhang constituency MSC longbison bia hinpen piniame thang Rongkhang constituency ar lo kachi humri padodam
MAC long bison be kilik haide da phi rongkhang constituency aro breakdown arong along kaching thorasai kedengji lapena me thang ara tumalong an pale damsi birda chala kachi endamasai padupon bangso ahut rongkhang VDC chairman khonsing tokbi mondol maipu bi multimungatum pendanglok BJP asongjapo songjapiatum chetudun labangso kachi humri kapang cheng bonalong kecheng CMAC long bison bepen constituency ara tumphan ametha boha longsi chingki chthang padopon bangso ahut rongarlo ki dukki song alama phutha chingki chthang padopon bangso therapy borthol hawara long ki do inut ke boide da bang phan PMAY je hemso ki kim kirang je phan long eke somasai setami padopon lo bangso long eke somasai deng de penapi borthol hithia hemso kikim kerang ponthuji aphan adi maklong kelang padupon halapu rongkhang constituency BJP mondola sai hem kimi setame puthot kikim kerang ponthuji aphan adi maklong kelang setame padupon non malom rakia bepar claim bang atoma phan keneba birta chimit me pinason se theklong bonte si kamang humi me alama bang ke jong hele rai kom sai khetum nep ingnang seta ke jor kang hua saya bang kang tonja sona bang ke theklong le pinlang kang tonji kalisi akele ke barason se dothukok lason si pinile thotta dilai police station ke parlo dilai krong thom towar ka chetogalong rai kom sai khiatum ke ton ke langa sai ke deng bo mahut gram pharohinira plikebra si social heroin ke neplong Bangso Sayalong Dilai OC Lutfur Rahman, SI Akash Gogoi, ASI G10 Gogoi, CRPF C20 Camp Bokajan Lapen Dilai, Police Station Staff Atumpen, Dilai Krong Thom, Towar Kachatokalong, Tundavada Por Pai Kebra Chitima Pormalong, Ihum, Bolero Pickup, Registration Number AS02BC 7638 along Kirika Kruka Saikedeng Ahud, Home Chris Sirkep Sabun Katawa Home Along Pen, Gram Parohinira, Plikebra Si Social Heroin, Nepon Long Cheklo. Bangso Sayalong Raikom Saikhari Deng Kachingnang Abang Pulake Inut Priyo Lal Das Asopo Rabindra Das Arta Ningkan Thongkep Haraghat Uttar Barbil Notun Bajara Sorposi Pangthekpon Keneponlong Arakia Hormu Kedo Anta Kelangchari Ji Aphan Bokajan SDPO John Dasari Dengsi Palidamlo Dilai Ben Bijoy Rongpi Karpiang Nong Live Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo chuki hola PWDSI hema compound along PWDSI phulapen chokomara dum chelangsi thengpiak lim ke asai kedeng kedam tang jakhong poni phain ko rake thom arni chuki hola PWDSI phu lapen chokomara dum chelangsi thengpiak lim ke asai kedeng pon Pir Thelong Thengpi Thengprang Pavir Vedanangji Pwa Kimangpen Chief Minister of Institutional Plantation Ajaimek Kiramtang Jakhong ni phai Kretrok Siar ni pen pangchengsi non kewangji pai pai cheklo ni phai krep pho arnian Thengpiaklim kepa ipon eji aphan Assam angkang pialong kepa thik pontang atengpen pacheton dunsi Executive Engineer PWD Road Chokihola Sa Hema Compound along Bangswa Ajaimek Dengpondong Bangsolong Sugotha Chohai Executive Engineer Borpothar Penja Ponsi Pawan Timung Assistant Executive Engineer Chokihola Subdivision Prabhat Kumar B Assistant Executive Engineer Sarihajan Chandra B Chokihola Subdivision Lapen Chokomara Tumdo An Penching Rumsi Missing Penjaimek Pachunpon Koilamati Pensem Soninti Karbiang Long Live Kedamtang Jakhong Puni Pine Koreke Thomarni Police Station Kaparlo Kakrajan along Raikom Sai Khatum Pen Keton Kelanga Sai Kedeng Ponahut Rakia Bepar Klembang Phuaphan Keneplong Labangso Keton Kelanga Sai along Borbothar OC Dipen Borua SI Biplop Das ASI Bida Bora ASI Hussein Ahmed Laskar C20 CRPF Bokajan Camp Lapen Borbothar PS Staff Atum Chelang Rapetsi Kedamtang Jakhong ni Phain Koreke Thom Arni Anikang Sampor Phai Truck Malom Ihum Abbas Registration Number AS01GC 5833 along pen Home Inkoi Sabon ke thaba box along pen Gram Pharohinira Truck Sike Rapho Tokbor Nerke Praise Heroin Basar along pen Longpon
Labang so saya long dilai mail krehini long kedo gaj bahadura sopo Santosh Thapa arta ningkan thongke pra Asia bangpu raikom sai khatum nep nang pondong kene pondong rakia hormu kedo an ke langchari jiaphan bokajan SDPO John Daspen chepari ding pondong bokajan penananterang karbing live Fini prime time abirta ke lapuan si kang tonik long